Naadyo ko'y adlaw nga, pero may gina-look forward every year. Well, gawa sa Pasko akong birthday of course, pero kaning adlaw, special jud kini sa kuha. Because this is the day where it all began. Welcome everyone. Mao ni siyang Kabilin Center or TKC. Tayo dire, saguta sa tour. Kabilin Center is the creative hub for our Cebuano artists. You can see here we showcase their creative design. Okay. Oh, Uncle, okay ra ka? Okay ra ka? Okay ra ko ante. Kumaka-angkol ha. Murag kaedad ra mong guruta. Pero, sure ka nga dili ra sakit? Okay ra ko. Sorry kaayo ha. I didn't mean that to happen, Jude. Okay ra. Sure ka? Okay ra ka? Lagi sure ko. Look around sa ako. Sige. Sorry kaayo. Mabuhay and welcome to Casa Gordo Museum. So come over here. Hala, ka-nice ani, uy. Uy, Uncle! Oy, ante! Pwede mo lingkod? Sure! Mayong gabi, welcome aboard. Excited na ba ang tanan? Yes! Because we are going to Fort San Pedro, the first Spanish fort in the Philippines and in Asia. One of the participating sites of Gabii sa Kabilin. Ganahan ko sila mga displays ay dugay nakatigapilan sa gabi sa Kabilin. First time pa na ako. Magkuyog mo tamis ako mga barkada, pero was lang mo na yun. Ikaw? Ikatulo na ni nako. Pero every time nga mo appeal ko sa gabi sa Kabilin kay ma-amaze gihapon ko because of course, lahat jud ko'y makita niya something new. Well, ako po. And much more. Uncle, ha? I don't know, Uncle. Hey, my name is Gabii. It's nice to meet you. Lynn. Call me Lynn. Lynn? Timing nga good. Unsa, uy? Wala, oy. Welcome to Fort San Pedro. Thank you. Hope you enjoy. Thank you. Thank you. Salpita. Ay, sure. Nice kayo, no? Mukhang nagtempura. Kaayo. Sige, maribig ko. Sige, Sige. nasa gawas? Sure. Gi. Gi. Buwan ko tuloy ah. Gusto mo good. Kaya kalta na niya. Tete. Ulo eh. Nakasing pinta. 100. Forma to me. Dali. Nainilot king spot. Tessa, oy, Tessa. Dali, picture ko there, please. Okay. Alright. We'll sing 1, 2, 3. Smile po. Uy. 3. Dali, ikaw na sa, dali. Okay, smile. Dali, mag-selfie ta. Miss, pwede mo pa picture? Okay.
Please. Thank you so much. Di, ato tanaw atong pictures. Wala. Cute kaayo. Di ba? Ato na sa tasalang spot. Okay. Hala ka, nice ani nga spot. Uy, dali, mag-selfie tagbalik. 0.5. Ito isa. Ay. You're okay? Yeah. You good? Yeah, I'm good. Sige. Ato sa ta? Gi. Muli na siguro ko kay napabanggo ko yung buhaton nga project. Sige. Wato na po ko. Ako'y wato na po. So I guess this is it. Think so. Sige. Pero, anak sila, nindot daw sa Chuon Temple. You wanna go? Sige, ato ta. Uy, Uncle! Ganiyara ka? Mangurot mang kaanti, oy. Bago ay pa. Kuan ba? Mamaligtas sa Just Sweet House na. Ato ta dito. Pwede. Tara. But wait, nindot kayo ang view, so picture is ako. Please. Sige, sige. Nindot ta ha. Like A. Alright. 1, 2, 3. Smile. Patanawa ko, be. Gapahan ka na ako, diri. Always, uy. Cute jud kay ka, uy. Happy 3rd anniversary, love. Naka-remember pa din ka. Of course. Happy 3rd anniversary sa love. Ay, love, kibaw na ko. Saman. Mag-vlog ta. Mm. Yang ang title sa itong vlog, Night with Kabilin. Kabilin. Gets? Pwede, pwede.